kuri Sirimuka Tech. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ushobora kwikorera studio nziza iwawe mu buryo bwiza kandi mu buryo budahenze. Kugira ngo rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Sirimuka Tech, wibuke kuri bukore like, utange comment, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bijyanye n'ikoranabuhanga tubagezaho umunsi ku munsi. Let's start to build our studio for low cost. Reka tubereke uburyo ushobora gufata amafaranga 1600 ukaba wakubaka studio mu buryo buhendutse. Nkuko mubizi hano ntago tujya dutinda. Icyo usabwa rero uraza ukreye ushake application yawe ya InShoot kuri Google Play Store. InShoot uyishake kuri Google Play Store. InShoot twebwe murabona yuko tuyifite. InShoot ni iki? No mara kuyibona muri Google Play Store urayifungura winjiremo. Tegereze gato biloading. Uraza kandi hano handitse video. Tegereze video zifunguke. Uze ukanda hano handitse new nkuko tubimenyereye aba content creator. Ndabyumva abantu benshi muzi gukoresha InShoot. Noneho rero icyo uri bukore uraza hano muri photo icyo uraza ukore uraza urebe background yawe ukoresha editing. Twebwe nenda tuvuge dukoresha iyi ngiyi duselectinzeho. Dutegereze igemo background yacu twasizemo, dutegereze igemo. Murabona ko yagiyemo. Noneho ikintu turakora turaza dukande hano kuri Canva. Kuri Canva ahangaha kuri Canva ndabwira mwese muharuzi. Kuri Canva tuhakande. Noneho tuyifitinge mu ino background ibe fit. Ize ifitinge mo fresh neza. Wemeze hano. Noneho ikintu ugiye gukora ugiye kuzana video yawe wakoreye ahantu habi. Nababwiye ko ino video yerekana uburyo wakwiyubakira studio nawe ukagaragara neza nk'abantu mubona nyine aba content creator barenze bukora. Ariko mbere yawe uraza ukureho ino logo ya InShoot. Uraza kandi hano kugasaraba kanditseho InShoot, uklike hano handitse free remove. Sorry gatoya hajemo umuntu nohereje SMS ariko ntacyo biri bwangize. Tegereze gatoya, reka dutegereze bivemo. Urabona ko ahangaha kande kuri free remove. Tegereza neza rero urabona ko background yacu nziza yantuza bagakuyeho ya watermark ya InShoot. Icyo tugiye gukora rero tugiye kuza tujya hano handitse pipe ahangaha gupiping. Noneho tugiye piping aho video twakoreye ahantu ndi icyatsi kibisi. Nenda duhitemo ino video. Ino video ngiye kwikina muyumveho gatoya kugira ngo muze kwemera ko ibintu ari byo. Urabibona ko ntuza yacu video yacu maze kwikina mwabibonye ko ari video. Wowe uraza uyifitingemo neza cyane. Uzamuka hano kugira ngo bigaragaremo fresh. Hano urabona ko birimo neza. Uyimanure. Noneho ikintu uraza ukore uraza ukande hano handitse cut out. Urabona nahangaha cut out. Uze uhakande uze ukande kuri cut out n'ubundi. Utegereze video yawe bayiprocessing bayikuyeho background. Murabona ukuntu bisa neza. Mu gihe rero barimo gukuramo ino background nagira ngo nkwibutse ukore like, utange comment niba ino video hari ikintu yabikwigishije. Uzubyemeze. Noneho tugiye kuyikina urebe. Ikindi kintu tutari twabikonfirima katubishyiremo. Noneho ikindi kintu rero tugiye gushyiraho mikoro. Mikoro nawe uraza ukande kuri pipe.
aha uze ku foto yawe, mikoro ubwo birasaba ko uraba warayidawunirodinze. Aha mikoro reka dushyireho iyi. Aha mikoro tumanure tuyiringanize neza fureshi. Aha tuyiringanize gutya, naho turaza dukande kuri kati awuti. Aha kati awuti. Aha dukoreshe koromaki kugira ngo tuyisukure neza. Aha urabona ko ibintu bimeze neza. Noneho urabona ko ibintu bimeze neza. Noneho tugiye gukina video yacu, turi murebe ukuntu bimeze neza. Aha murabona ko studio yacu kabisa yubatse neza. Niyo hano rero ni kuri Sirimuka Tech. Niba ari ubwa mbere ubonye ino channel, nkwibutsa gukora like, ugakora subscribe, nawe ukajya ukora video nk'izi ngizi uri muri studio nziza, udatewe ubwoba no kubura ahantu habi, ahantu hagaragara nabi. Rero niba uri umu content creator, no content wakoze uno munsi kabigushimishije, ntiwibagirwe subscribe kuri Sirimuka Tech. Turahari ngo tubahe ibyiza.